Dobro večer, dragi moji prijatelji, srdačan pozdrav upućujemo svim gledaocima televizije Sehara širom sveta. Ono što sledi u nastavku našeg programa jeste još jedno novo izdanje vaše omiljene emisije Muzička Sehara, koju slobodno večeras možemo da nazovemo i lična karta. Imaćete priliku da čujete neke prelepe pesme, kažem neke, zato što moj samim tim i vaš večerašnji gost ima izuzetno bogatu muzičku karijeru i prosto nemamo dovoljno vremena i prostora večeras da vam predstavimo ni mali delić njegovih pesama. Obećavam da nećemo pričati nešto previše, a da će biti mnogo dobre muzike. Lice poznato ne samo gledaocima televizije Sehara, već svim ljudima koji cene, poštuju dobru i kvalitetnu pesmu i tonu narodnu. Dakle, Zike Klopić. Zike, ti si naš zaista veliki i dobar prijatelj. Ja ti se od srca zahvaljujem što si večeras po ovom mnogo lošem vremenu, da ne kažem nevremenu, došao da nas ispoštuješ. Dobrodošao. Hvala lijepo, Daniela, ja vas sve pozdravljam, naravno pozdravljam i sve naše gledaoce televizije Sehara. Evo, po ovoj velikoj kiši uspio sam da dođem i stvarno sam, subota, petak se radi dosta, tako da sam ja, nedeljom je vrlo teško dobiti, ali evo ja sam uspio da nekako dođem i mi smo već i prijatelji dugo godina, tako da mi je, znači, na obostrano zadovoljstvo, eto, što sam ovdje među vama. Hvala lepo. Što se tiče same saradnje sa našom kućom i Samilom Bišćaninom, ja mislim da je tu već sve rečeno. Ti si svakako bio i na našem novogodišnjem programu. Evo, imamo i neke dogovore da mi malo dođemo kod tebe pa i tamo da se družimo. U svakom slučaju, kad god budemo našli vremena i prostora i kad god uskladimo termine, mi ćemo se družiti na opšte zadovoljstvo, ne samo nas, već i gledalaca, veruj mi. Naravno, Amil je naš prijatelj, naš pobratim i meni je drago što sam dio ove njegove priče, što jedni druge podržavamo, što smo Amil je i vrstan pjevač, jedan veliki profesionalac i meni je drago što je krenuo tim nekim putem. Lično mi je drago što čovjek iz muzike je se ubacio ovakav jedan biznis sa televizijom, jer obično su ljudi iz nekog drugog miljeja u tim nekim muzičkim zbivanjima, nažalost. Amil je pravi primjer, mislim da je na pravom mjestu. Mi se trudimo da budemo sve bolje i uspešniji, ali neću sad da ispadnem on neki, što bi rekli, mladi hejter. Nisu sve kolege kao ti. Mnogi su zaboravili mnogo toga, mnogi prosto što nas nisu ispoštovali, što ih možda sujeta im nije dozvolila ili iz bilo kog razloga, nekad se nisu odazvali na naše pozive, nekad jesu obećali pa nisu došli i tako dalje. Ne želim nikoga da imenujem, bar ne večeras. Ne bih ja da ulazim baš u takve... Ali ćemo i o to jednom prilikom uraditi svakako, zato što ti si profesionalac. Ja mislim prosto nema veze čovek koliko dugo se bavim pevanjem, ili je amater ili je profesionalac, ili poštuje nekoga ili ga ne poštuješ. Pa dobro, to se već može i sa nekim stvarima ličnog karaktera da se malte ne priča o tome. Ja ako da nešto krenemo obećam... od tog nekog kućnog odgoja, jel da? Naravno, bilo to u muzici, bilo u nekom mom privatnom poslu ili mislim da je riječ i čovjek se drži za riječ. Svakako. Ne znam koliko naši gledaoci znaju, ti si rodom iz Gradačca. Pa da, ja sam se rodio u Gradačcu, ali Boga mi već kad pogledam iza sebe, znači negdje od 1989. ja sam po ovoj našoj širokoj Evropi, tako da sam se malo samo vraćao, evo, znači prošlo je, Boga mi, 30 godina kako sam ja po bijelom svijetu. Hodalo se pa se sada skrasilo u Salzburgu. Pa jesam, znači zadnjih 20 godina sam baš u Austriji, u Salzburgu i tu sam. A reci ti meni koliko duša pati za Bosnom? Pa... Nama je Bosna svima u srcu. Ne samo Bosna, nama koji smo iz Bosne. Ja volim sve naše bivše republike, naravno, ali tamo gdje sam rođen, tu mi je ipak domovina. Ja mislim da je pesma Grade moj adekvatna da otvorimo večerašnje izdanje emisije, baš kad pričamo na tu temu. Pa jeste, i ja se slažem. Evo, meni je to jedna od mojih najdražih pjesama. Kad pogledam, stvarno zadnjih godina sam snimio dosta dobrih pjesama i mogu biti ponosan. Jedna od tih, po meni, mojih najboljih pjesama je i pjesma Grade moj, koji je napisao moj prijatelj Krle, a tad je u to vrijeme aranžman uradio naš Panča i mislim da je to išlo čak i prije vremena. Onako muzički gledano i produkcijom i svim. Da,
Porazgovarat ćemo naravno i o ovoj pesmi. Ja bi sada Ziketa zamolila da ustane, da se pojavi na našoj sceni i da čujemo pesmu Grade moj. Lijepa je moja čaršija, u snu me doziva da se vratim tamo gdje sam rođen ja. Opet su dunje procvale i behar miriše, svi su sretni, samo ja za tobom uzdišem. Pjesmama, ako i suza potekne zbog starih drugova, to je zbog tebe, sve zbog tebe, grade moj. Tvoje sam dijete bio i ostao, grade moj. Stara je majka zaspala, dugo je čekala svoga sina da na vrata pokuca. I sokak mali samuje, pomalo strahuje da moja duša u tuđini vječno ostane. Pjesmama, ako i suza potekne zbog starih drugova, to je zbog tebe, sve zbog tebe, grade moj. Tvoje sam dijete bio i ostao, grade moj. Ti me spomene u mojim pjesmama, ako i suza potekne zbog starih drugova, to je zbog tebe, sve zbog tebe, grade moj. Tvoje sam dijete bio i ostao, grade moj. Upravo smo čuli pesmu Grade tvoj, Grade moj, da. Da, Grade moj. Sve tvoje pesme su zahtevne. Možda imaš problem zato što ljudi, prosto ove pevači koji se amaterski bave pevanjem, ne mogu da ih otpevaju. Pa dobro, ja sam se trudio, ja sam iz jedne maltene i muzičke familije, tako da sam kao dijete već ušao u te neke muzička dešavanja i uvijek sam pokušavao. Kada kažeš muzičke familije, da čujemo ko je sve tu i čime se bavio. Da, moj otac je pjevao, moj stric, znači moj amidža. Moji rođaci su jedni od prvi imali svoj bend na našoj opštini Gradačac tamo i tako. A ono što je bitno jeste da si ti krenuo sa zabavnjacima.
Pa ja sam počeo isto da sviram gitaru, pošto u mojoj familiji skoro svi moji rođaci, pa sam i ja naslijedio gitaru. Tako da sam ja sa nekih 17 godina već, Boga mi, onako lijepo svirao. I imao sam tad jedan bend sa svojim momcima gdje smo mi malo te igranke počeli subotom, petkom da sviramo oko mog Gradarca. I tako, zahvaljujući kasnije nekim mojim prijateljima, na prvom mjestu to je jedan profesor muzike iz Gradarca, naš Stipe, njegov brat Mile, onda moj prijatelj Kićo, jedan bubnjar, koji su meni tad vidjeli talena, da nazovemo, nešto su osjetili da bi se tu moglo napraviti, pa su oni mene uvukli u kafanu sa sobom. Baš jedna plejada obrazovanih muzičara isto, znači Stipe, Mile, Kićo. Tako da sam ja od njih malo kasnije naravno i kupio zanat i dograđivao se naravno. Čekaj, moram sad nešto da te pitam. Da li je teže pevati zabavnjake ili narodnjake? Šta je zahtevnije? Pa ja mislim da je zahtevnije narodnjake pjevati. Jamil je krenuo kao zabavnjak, to znaš, jel? Da, jer ipak malo se tu na dogradnji ima i u ispjevavanjima, u svemu. Iako znači ja ne pravim neku razliku sad u nekim muzičkim, neki pravci, to se može napraviti razlika, ali ako to voliš i ako unosiš dušu, mislim da možeš stvarno da na kraju to zaokružiš onako da dobiješ jedan finalni element koji je narod osjeti da je to... Svakako, ali recimo u to vreme kada si ti imao tih nekih 16-17 godina i kada su bile te igranke, dobro su, Boga mi, materijalno prolazili i zabavnjaci. Pa jeste, ja sam se mogao, na primjer, u to vrijeme od tih novaca što zaradim za petak, subotu, tako da sam mogao 7 dana da sa svojim prijateljima trošim. Šta se pevalo? Kakav je bio repertoar? Pa dobro, i tad je bio već počeo je Dino Merlin, počeo je ja sam u to vrijeme pjevao neke Čoline pjesme, čak smo pjevali nešto i od tih inostranih grupa, samo u to vrijeme naš engleski je bio smiješan, mi smo to nekako prepisivali, a nismo znali, učili smo u školi ruski, pa kad bi nas čuli neki Englezi, kako mi to... Sreće nije bilo live na Fejsu. Ma da, oni bi se nasmijali Ali zamisli, dobro, tu bi se smijali, zamisli koliko ljudi se zaljubilo na takvim nastupima. Pa eto, bilo i toga. To je jako lepo. Znači, taj neki materijalni moment nije bio presudan da pređeš u narodnjake? Ne, to je stvarno bilo, znači, maltene slučajno, upoznavajući te moje dobre prijatelje, oni su me, iako mi je otac moj gajio dobru pjesmu u kući i tu se pjevalo stvarno kvalitetne i zahtjevne pjesme, i on je meni govorio uvijek, ma joj, Zio moj, nema tu hljeba u toj tvojoj muzici. Zija, samo još da te priupitam nešto pre nego što čujemo jedan onako pravi narodnjak, koliko dugo nisi svirao gitaru? Da li to ostane onako kao kad se nauči da se pliva ili vozi biciklo ili se izgubi? Gitara je meni pored u mojoj sobi gdje ja spavam, ona je tu i pored mene. Ja nisam znala za taj podatak, na moju veliku žalost, ali evo ovako, ja bih te zamolila sljedeći put kad budeš došao da poneseš tu gitaru pa da čujemo nešto. Pa može, evo ja sam ovdje vidio kod vas. Ne znam koliko je ispravna. Ali ja dosta i pjesama napišem i za sebe i ovako za neke moje prijatelje, kolege, tako da ja ipak uz gitaru to sve ljepše uobličim i onako stvarno muzički ispravno dotjeram. Idemo sada sa pesmom, recimo Meira. Može, moram da kažem da je to jedna pjesma koja je pravi narodnjak, koji ima možda jedan od tekstova koji su stvarno ovako, kako bi naši ljudi rekli običnim jezikom, žalosna, ali interesantno da tu pjesmu ja uopšte nisam ni mnogo reklamirao, ni to je internet uradio svoje, tako da po mojim javnim nastupima, znači od Švedske do, ne znam ni ja, to je stvarno ovako jedan mali hitić. I vidio sam da se nažalost mnogi pronalaze u toj pjesmi. Zik je skroman, pesma nije mali hitić, pesma je veliki hit i zaista mi je drago što je upravo nju izabrao da bude sljedeća u večerašnjoj muzičkoj Sehari. Idemo sa pesmom. Što
Otac sam u ljubavi i volim ga kao ti, Mejro. E daj da nam ljubav blijedi, tuđu kuću da naslijedi. Kad me pored njega nema, ko će svadbu da mu sprema, Mejro. Da ga tuđim zove sine, Mejro. E daj da nam ljubav blijedi, tuđu kuću da naslijedi. Kad me pored njega nema, ko će svadbu da mu sprema, Mejro. Ajde moga sina vrati, on je ponos roda mog i meni ga dao Bog, Mejro. E daj da nam ljubav blijedi, tuđu kuću da naslijedi. Kad me pored njega nema, ko će svadbu da mu sprema, Mejro. Upravo ste imali priliku da čujete prelepu pesmu Mejra, ali ja prosto ne mogu, evo Zike ti se nemoj ljutiti, ne znam koliko je ova naša gitara uštimana, pretpostavljam da nije nešto previše. Ja bih da prošetam do te gitare, da ti je donesam i da tebe stavim u nezgodnu situaciju da ne možeš da me odbiješ. Da nam otpevaš nešto bilo šta onako kratko i svakako i odsviraš. Vernese, da li mogu da te zamolim malo veće iznenađenje, ali prijatno će biti iznenađenje za naše gledaoce. Pa ajde, ja ću pokušati. Evo ga, stiže stvarno mikrofon. se mi malo iznenadila, ja nisam dugo baš svirao, znači ja ponekad kažem uzmem sve ćemo gitaru, da uzmemo u obzir. Ja sad nema ovdje ni trzalicu, slabo sviram sa prstima. Sve uzimamo u obzir. Kažem da sam svirao prije 30 godina. Sad nekad uzmem ovako kad napišem neku pjesmicu, pa ja to malo uobličim muzički. Ali evo mogu nešto da se sjetim ti nekih pjesama iz tih vremena kad smo mi tako bili mladi, kad sam ja počinio znači muzičku svoju karijeru sa nekih 16-17 godina. Eto ne znam šta bi se sad sjetio. Šta ti prvo padne na pamet? Ajde da pokušam. Hajde, izvoli, hvala ti puno. Stvara se ja i blijedi sjaj. Ne želiš kraj, mada je tu
već prošla stvar. Sada još volim te, odbacimo gluposti te. Majstorski, ma svaka čast, svaka ti čast, prelepo, ja sam oduševljena. Evo sada možeš da uzmeš slobodan taj mikrofon, ne znam koliko se dobro čulo, ali mislim da jeste. Dobro, moram da kažem stvarno da ja nisam svirao dugo, gitara je malo i raštimana, nemam trzalicu u ruci, tako mi da mi je bilo teško i pred kamerama baš nisam svirao, čini mi se. Ja prihvatam svu odgovornost i krivicu na sebe, još jednom puno ti hvala. Ja nisam gitarista. Puno ti hvala. Da se mi sada vratimo na te neke 90. godine i tvoj prvi album, ili možemo 90. godinu da nazovemo početkom tvoje te neke prave karijere, ili tako? Pa jeste, ja sam 89. već pripremio moj prvi album. To sam radio sa mojim prijateljem Sosom iz Tuzle, Vlada Teodosijević, naš proslavljeni harmonikaš. Mi smo to uradili, nažalost, u tim nekim turbulentnim godinama kad smo završili album. I puno mi je pomogao tad Šima Jovanovac, moj prijatelj, jedan Slavonac, Bećar, koji mi je dosta pomogao oko izdanja tog albuma. Nažalost, prekinula nas ta naša dešavanja, znači album je izdan i onda je nakon nekoliko dana već i naša se stara zemlja bila raspala, tako da je to sve otišlo. Da ne kažemo gde. Da ne kažemo gde. Htjedoh reći, kada se govorilo nekada snimio sam album, znači to je bio kompletan album sa nekih minimum 8 pesama. Pa ja sam tada na to je bila u stvari tad kaseta i ploča, ja sam imao, čini mi se, 10 pjesama. I čak sam razmišljao da tu jednu pjesmu koja se zove Zašto si lagala, da je ponovo uradim, jer mislim da bi tek sad u ovom vremenu ta pjesma... Te vratiš u život? Da, da. Ti prosto nisi imao priliku da izreklamiraš kako valja taj album. Pa ja i nisam uopšte ni reklamirao, nismo imali medija u to vrijeme, znači mi smo u to vrijeme bili anonimusi koji uspio nešto da napravi, jer kažem, to su bila vremena kad je ta bivša naša zemlja raspadala, tako da smo mi... Ti si snimio taj album za Jugoton? Pa jeste, to je to su još bila ona zlatna vremena kada nije mogao svako da snima. To je bila M produkcija i Jugoton koji su zajedno radili, znači Šima Jovanovac i Jugoton produkcija u to vrijeme. I nije mogao da se proda njive pa da se snime? Ne, nešto se moralo isfinansirati. To svakako. Da, ali nije to bilo. U to vrijeme ipak je nešto po tim nekim kriterijima muzičkim koje imao kvaliteta, mogo je da sebi nađe prostora da to uz malo novaca se sve završi. Ti si u to neko prvo vreme otišao u Švajcarsku? Pa jeste, znači ja sam te 91. 92. već otišao u Švajci i onda sam gore živio nekih godinu, dvije, onda sam se preselio za Njemačku i pošto sam već poznavao familiju Mangafić, našeg velikog autora Ibru Mangafića i njegovog sina Jasmina, sreli smo se u Stuttgartu negdje 94. 95. onda smo ja i Ibro Mangafić uradili jedan dobar album, kasnije još jedan, i te albume izdala naša produkcijska kuća Nympha Sound. Tako da smo mi u to vrijeme stvarno bez nekih jakih medija, znači imali smo nekoliko naših novina u to vrijeme, časopisa, ne znam ni kako da ih nazovem. I mi smo se tu samo malo mogli izreklamirati i mogu da kažem da sam ponosan i na te neke pjesme, na ta dva albuma sa našim Ibrom Mangafićem koji sam snimio. Pošto si upravo u to vreme otišao iz Bosne, sasvim logično je da čujemo pesmu Daleko je Bosna. Bila ti daleko? Naravno, i moram da se pohvalim i sa tom pjesmom i da se zahvalim Krletu još jednom na prelijepoj pjesmi i našem Boži Paniću koji je lijepo radio aranžman. Dakle, idemo sa pesmom Daleko je Bosna, nastavljamo sa razgovorom, odmah potom, pa i dalje uživamo u svakom slučaju. Idemo dalje. Da se čulo ono nešto, Amile? Hoćeš moći pojačati da bude? Ne, ono što smo pjevali uz gitaru. Uživo? Da.
da se čulo. Amile, Šta da pustimo, jel? ne je se čulo išta, hoćeš moći Pa iskoristiti? morat ću digam ton, čulo se, digam ću ja ton. Ok, mi idemo mi dalje. Dobro. Ne, smanj da ga ne čujemo. Pulnuo sam akorde neke, onda je pusti me živim. Zike, ti si od onih pevača koji su čitav život proveli i zarađivali na konto svog glasa ili ti na konto pesme. Nikada nisi imao neke dodatne poslove tipa radiš od 8 do 4 i tako dalje. Pa nisam, ja sam baš iz te generacije pjevača koji smo tih godina došli, ja se sjećam kad sam stigao tad u Njemačku, Švicarsku, mi smo radili u kafanama svaki dan, znači svaku noć smo pjevali bez pauza. Sjećam se jedne kafane u Stuttgartu koja se zvala Maja klub, u kojoj sam ja dugo pjevao, te neke 94. 5. gdje sam 98 dana, odnosno 98 noći svaku noć pjevao, znači uzastopno 98 dana, bez pauze, znači, a počinjalo se negdje oko, čini mi se, pola 9, a mikrofon se ostavljao negdje ujutro oko 5, 6, 7, 8, sve zavisi ako dođe dobro društvo i ako nas zakiti novcima, mi smo ostajali do 10 sati da pjevamo. Tako kad se sad vratimo u te godine, pa i pitam se kako smo izdržali. Pa nije kako mi jasno, još imam grla i mogu da kažem da smo tad vjerovatno bili u boljoj pjevačkoj kondiciji, sad se malo češće pjeva, ali u to vrijeme smo bili neumorni, znači moglo se pjevat i to visoke intonacije, znači baš se onako pjevalo muški. Pevači sada kukaju kada pevaju 2 dana za redom, petak i subota, i to samo vikendom. To mi je nejasno, 98 dana, još nejasnije mi je šta su ti ljudi radili, kako su živjeli, od čega su živjeli, iz kafane na posao i u krug. Pa dobro, tad u kafane tih godina kad smo mi nastupali po tim, slabo su dolazili baš ljudi, neki profila radnički. Većinom su to bili malo mangupi i svega je to bilo. Tako da smo mi u stvari tih godina pjevali mangupima, oni nisu radili nikad. A vikendom su svi? Pa vikendom da, ponekad da. Htjedo reći, baš ima jedna anegdota, evo ima ti moji prijatelja koji mogu da posvjedoče to. To se isto desilo tu u Maja klubu, da sam jednu noć 8 sati i 20 minuta bez pauze pjevao. Znači, ni fiziološke potrebe, ni ništa. Kako si izdržao? Pa eto. I kažu nemaš da je to, pojma ni ti, jel da? Da, sad kad se vratim u to vrijeme, sad ne bi mogao vjerovati. To ne da je bio muzički maraton. Ali maraton stvarno, znači, pa to se, obično se uzme mikrofon u 8 i znači negdje u 4, u pola 5 ujutru, malo odmoriš, zapališ cigaretu, izađeš minutu, 2 i ponovo se vratiš. Jesi radio romska veselja? Pa jesam, kako nisam. Sa kim si najviše voleo da pevaš na romskim svadbama? Ko ti je najdraži kolega? Koleginica? Pa dobro, ima sad, bilo bi možda ružno baš da izdvajam. Na primjer? Volio sam, dosta sam zadnjih godina, nažalost, Boban Voz, naš prijatelj, violinista, nije više sa nama, ali zadnjih godina sam dosta s njim odradio, mislim da mi on bio jedna uzdanca, veliki prijatelj i strašan. Mislim da se takav violinista neće roditi više na našim prostorima. Ma da, mnogo ljudi je otišlo. Da. Tema za neku drugu priliku. Mrtav bih ti ruke pružio. Pesma sa malo dužim nazivom. Kažu ljudi, kada staviš pesmu 2 km naziv, nikad neće biti hit, vidiš da nisi u pravu. Pa eto, ja moram da kažem stvarno, zadnjih godina se nešto dešava, te neke moje pjesme, i kad pogledam sad iza sebe, stvarno mogu biti ponosan na nekolicinu svojih pjesama koje sam snimio. Mislim da tek sad dobijaju pravi prostor. Malo internet, malo ovo, malo ono, valjda se stvorio i veliki kvantitet, dosta nas izvođača, tako da su mnogi prepoznali u nekim stvarima kvalitet, pa su odabrali mene ili Amila ili ne znam koga drugog trećeg. Evo, ja mogu slobodno u Amilovo i svoje ime da ti obećam sve ove pesme koje će ljudi večeras imati priliku da čuje emisije Muzička Sehara, da ćemo redovno puštati u našem programu, što znači svakodnevno, i da koliko god možemo
hajde figurativno kažemo da ti pomognemo, da ćemo to od srca učiniti. Pa ja se vama zahvaljujem, ja vas smatram svojim prijateljima i mislim da sam došao u kuću kod prijatelja. Nema na čemu, Bogu hvala, hvala tebi na lepim rečima. Dakle, idemo sada za pesmom Mrtav bih ti ruke dao. Idemo sa zadnjim segmentom. Idemo. Toliko godina pevanja, toliko prelepih pesama i 7 albuma je nešto što si ti do sada uradio kada je profesionalna karijera u pitanju. Pa da, ja sam pokušao malo prije da izbrojim, ja mislim 7 CD-a i to u jednu kasetu, znači da. Prvu. Eto, Ali kad pogledam iza sebe i tu je već 25 godina baš profesionalnog rada i tako. Ti se nekako trenutno baziraš najviše na veselje, jel? Pa dobro, u zadnje vrijeme i zbog mog uz muziku ja se bavim još malo biznisom, tako da ja sad nađem prostora i vremena za ta privatna veselja i najviše i volim da pjevam ta privatna veselja, posebno u jutarnjim satima kad se raziđu gosti pa kad mi ostanemo za stolom i onda tu... Za vaš čejf, jel da? Da. 2 lokala imaš, to je Estrada i Laganini. Znači, moraš onako Laganini da budeš u estradi. Da, moraš Laganini da uđeš u estradu. Tako je, da bi tu ostao, mislim, može sve preko noći, ali onda ne pije vodu. Ma da. Gde češće ljudi mogu da te čuju uživo da pevaš? U kom od ova 2 lokala? Da, nekad ja i zapjevam u tom svom lokalu, ali izbjegavam. Obično kod mene dolaze i dobri pjevači da pjevaju. Na primjer? Pa ima i dosta, eto, šta znam. Evo, sad bio u petak naš prijatelj Crni, pa Esad Plavi, pa Jasmin Muharemović, pa Ado Gegaj, pa ona i tako. Lepo, Boga mi, jel daš bakšiš kad oni dođu? Pa, naravno. Bakšiš je sastavni dio. Pa znaš kako kad imaju se oni... malo opustimo i kad se srce malo raširi, a ima mnogo tvojih kolega koji imaju zmiju u džepu, pa kad uopšte ne odu na muziku, ne da daju bakšiš. Pa dobro, ja sam imao još jednu anegdotu. Da čujem. Pjevao sam svadbu jednu u Beču i onda smo svratili jedan lokal u Beču, tamo gdje su opasno svirali jedni momci, baš tu dvojku, cigansku muziku. I ja sam onako razmišljajući, ajde idem sa mojim prijateljima tamo i dobro sam zaradio na svadbi tamo gdje sam pjevao. I mi smo tu ušli i ja sam se onda, naravno ja kad se opustim, su momci dobro svirali i pjevali, kad sam krenuo ujutro na voz, ja sam nazvao prijatelja da uzmem novaca za voza. Za karte. Bitno je da imaš prijatelja. Čovjek je bogat onoliko koliko ima prijatelja, a ne novca u džepu. U svakom slučaju stigao si kući. Pre otprilike neke 2 godine za veliku muzičku produkciju Grand ti si objavio singl. Da. Ja sam prije 2 godine objavio singl U meni kuca srce lutalice, pjesmu koju radio Enži Mavrić i moj prijatelj Krlet. Ja bez Krleta nikako znači dosta mi je pjesama Krle napisao. Upravo ovo dana realizujemo još jednu pjesmu za Grand produkciju i još jednu koju sam ja uradio onako za svoj čef, za našu raju za stolom. Inače imam osjećaj da u zadnje vrijeme možda i ne snimam dovoljno komercijalne pjesme, ne znam da li više ima smisla uopšte lupat bez veze i galamiti. Nekako nije tvoja ciljna grupa upravo to što... Ja to sad radim onako za svoju dušu i za neke prijatelja, a dosta ima koji vole kako ja donosim muziku, tako da je to meni dovoljan krug. Ja mislim da je najveći kompliment jednom pevaču kada ga kolega pohvali i kaže Zike, bravo majstore, pesme su ti vrh. Pa dobro, sigurno. Ako je iskreno, nije ono lažno tapšanje po ramenu. Pa ima i toga, da. Bude. Bude. Dakle, očekujemo tvoje 2 nove pesme. Jeste, jedna je gotova, a ova sa Enžijem, to mislim do kraja ljeta će biti gotova ako Bog da. I što je jedna mnogo dobra pjesma i tako. U meni kuca srce lutalice, to je pesma koju ćemo čuti za sam kraj. Ja te više ne bih zadržavala, pošto je dugo put do Salzburga, ali kako ko ljudi kažu, strpljan, spašen. Samo bih te... Postala bih još jedno pitanje. Kada ponovo možemo da očekujemo druženje sa tobom, bilo gde, ovde kod tebe, gde god?
Pa vidjet ćemo se mi uskoro. Ja se nadam, ja smo i Amil pričali već malo prije ili ovdje kod mene, kod vas ili kod mene. Negdje ćemo se biti uskoro ako Bog da. Da će Bog. Uvek si dobrodošao. Hvala ti još jednom od srca na odvojenom vremenu, na prelepom razgovoru i naravno na tvojim divnim hitovima. Hvala i tebi, Danijela. Ja se zahvaljujem svim gledovcima koji nas gledaju, naravno, i našem prijatelju Amilu i ovim momcima ovdje koji su za kamerama i ovdje se osjeti jedna fina energija, ovo je domaćinski. Hvala lepo, dok se Zike pripremi da otpeva pesmu za kraj večerašnjeg izdanja emisije Muzička Sehara u meni kuce srce lutalice. Ja ću iskoristiti priliku još jednom da pozovem sve vas da se blagovremeno prijavite na veliki talenat show. U pitanju je American European Talent Show koji će se održati što u Evropi, što u Americi. Prijave primamo samo do oktobra meseca. Veliki broj takmičara se prijavio i onako kako sam imala priliku da vidim, najviše su u pitanju pevači, imamo nešto muzičara i tako dalje. Imamo ograničen broj mesta za prijave, stoga budite brzi i rezervišite vaše mesto na vreme zato što su nagrade za one najbolje iz bilo koje sfere ekstremno bogate i lepe. Bilo ovo još jedno izdanje emisije Muzička Sehara. Sigurna sam da ste uživali i zakazujem novo druženje već narednog petka. Gledajte program Televizije Sehara 24 časa dnevno i uživajte u dobroj i kvalitetnoj pesmi. Hvala na pažnji. Mnogo je suza sa tvoga lica palo, mnogo je bola u tvojoj duši ostalo. Poslije mene ostala si sama, vjerno si čekala i na kraju sreću nisi našla, nikada se nisi udala. Volio bih opet da te vidim sretnu, da se vrati onaj osmijeh na tvoje lice. Nađi nekog ko će da te voli, u meni kuca srce lutalice. Sretog te juče, tvoje oči sve su mi rekle, ne trebaju riječi, tvoje suze govore. Poslije mene ostala si sama, vjerno si čekala i na kraju sreću nisi našla, nikada se nisi udala. Volio bih opet da te vidim sretnu, da se vrati onaj osmijeh na tvoje lice. Nađi nekog ko će da te voli, u meni kuca srce lutalice.
će da te voli, u meni kuca srce lutalice. Televizija Sehara.